Тағын тауға мінесі болайын. Күн сайын кардио. Кекіреп қатырмын ақырыз енді мен. Сіләми, дирәні жәми, сіләуи деген көбік. Болайын, бойыттырмыш деген көбік. Эй, сәләм. Балконлары шындыттар. Жәмәғат, мен мұнда өтәлі өзімнің ғарлығымны сөйлемәдім. Бүтінлей ұнытып жібергенмін. Ғымымен күнім нешік башланғанын. Сөйлеп кетейм әлі, тоқталы, бұлай болмас. Қысқасы, мен бүгін 4 сағат жоқлаған кіші. Бүгін ертең сағат 10-нарда Муданияға келіп түштік. Деңгіз автобусы білән Истанбулдан келіп отырдым. Маршрутка білән Бурсаға отырып келдім. Һәм менің Истанбул картым мұнда Бурсада әлбәттә эшләмей. Бурсаның өзінің Бурса карты деген бір картасы бар екен. Ол карты метрода, автобусларда, трамвайларда йөрергә исәпләнгән инде ул. Ул картаны алырга кирәк терминалда, әйме? Һәм менә шунда иң кызыгы башланды да. Ул терминал 20 лира кабул итә. Минем наличкам юк бит инде 20 лирам. 50-не тыгам, 50-не кабул итми төкереп бәрә. 50 лираны ваклаттым. 2 унлык тыгып карыйм. 10-ны суырып алды да, икенче унлыкны кабул итми. Әйтәм, бу нинди хәл бу? Тибеп кертмәкчием, юк булмый. Аннарсы артта торучы бер кыз әйтә. Ул ди, бары тик 20 лиралыкны гына кабул итә ди. 2 унлык тыгып булмый ди. Әйтәм, шулаймы ни? Әйтәм, алайса син 20 лираң бармы? Берәм миңа әйтәм. Анарга 2 унлык бирдем, анардан 20-не алдым. Сүзүң айынан мында да девяткалар бар. Чоткий катафотлар тора. Антистатик кайда? Неге сынып тормый? Колхоз булгач колхоз булырга тиеш бит инде. Кыздан 20 лираны алдым да кертеп җибәрдем, суырып алды, шундук кире чыгарып бирмәде. Картаны төкерде, картаны алдым ниһаят. Аннарысын картага акча салырга маташам бит инде. Картаны койдым, 50-не тыгам, 50-не төкерә. Булай да тыгам, текеләй да тыгам. Әйләндереп тыгып карыйм бит инде. Тутып та карыйм, чыкмасын дип. Yok bulmayı indi. Нинди can buldum şunu sinmeydi. Gayrilenip ettim. Şulay mataş atırgaçtan tekit öledim. Süzün ayından mıda metro beyesi orzandırak eken. Bizde İstanbul'da 16 lira. Hatta 17'ge yakın. Bunda 6 şaması. Birime bir ezerek. Hiç şunsu bulsa da şatlandırdı. Oldu. Zarlandım. Көңілім тыныш. Tağlar motor. Urgamını rahat түгел. Күрәсезме, җәмәгать? Күрәсезме, кая менеп китә? Менә Алла теләсә иртәгә, бүген түгел, монда киләчәкбез. Һәм туп-туры өскә карап менеп китәчәкбез дип уйлыйм. Бүгенгә бәясен белергә кирәк. Кисәбез ничә сумга бушар икән? Белеп китик әле, юл уңаеннан. Юл уңае булды инде бу. Ничә чакрым өскә атлау. Короче, кыскасы җәмәгать. Әгәр дә кимлегегез бар икән, икамәт, шул уңайны, утыру изни, төрек паспортыгыз бар икән, 90 лира. Әгәр дә сез чит ил кешесе икән, бер нәрсәгез юк икән, турист икән, 300 лира. 300 тапкыр күбрәк. Башка сыймаслык әйбер. Менеп төшәр өчен 1200 сум. Турист булсаң, үзләренеке булса 360 сум. Төрекләр акча эшли белә. Минем кемлегем бар, ләкин шулай да туристларны жәллим инде мин. 3 тапкыр күбрәк. 3 тапкырдан да күбрәк әле. 333 тапкыр күбрәк, мин сиңа әйтим. Башка сыймаслык әйбер. Аңлавымча, монда автобуслар йөри. Иртәгә булай үләбетә җәе бармаячакбыз инде 100%. Менә шунда бер киләбез, утырабыз. Җәмәгать, юллары нинди киң, әйме? Кара. 3 машина сыярлык, хәтта 4-не дә сыйдырып була. Бу әллә ни бай районнар түгел. Фәкыйрь районнар, ләкин шуңа карамастан монда юллар барыбер Истанбулга караганда күпкә киңрәк. Аңа хәтле кысан түгел. Миңа дисәм, монда берәр бәләкәй генә арба кирәк. Яки тәгәрмәчле тас, яки колясканың астайымы, шуңа такта куясың да сыдырасың. Тормозларда булса яхшы инде дә ул. Бәт булыр кызык. Балачак булса һич шиксез шулай итәрик. Монда машиналар бар инде барын. Анысы проблема түгел. Ансаны килеп терәлгәч кенә проблемага әйләнә. Карагыз инде килтерәфен. Шаклы бәләкәй генә. Педальләре дә бар. Үзенең генә хәле җитмәсә булышырга кирәк булачак. Тауганның инде басып әйләндерәсең бит инде. Изеп булайтыр, бөтен гәүдәң белән басып, рулен тартып. Күз алдыма китердем. Мондый тауларда йөри торган әйбер түгел бу.
камера тоткаш қана тауыр шыға. Машиналар йөри башлый. Бірақ трактор ақырып шыға. Мен мұнда тауық дүнер электрдемейме кіріп алдым. Сөйлеші тұрға сен қоян тігілей бұлай, айтам Татарстаннан, татар, кетер алдынан айран берділер меға істеме. Бонус. Түрік халқы шынды нейін білайма, міне бір қарасаң. Шынды қонақшыл, шынды сөйлешерге яратушан. Хәм вақыт шынды ейбірлер де берелер, бонустар да берелер, бұшлай. Көңіліңді көре білелер енді. Қабыл етәбіз. Бурсаға плюс 1 балл. Айран салқын, бармағы шей. Ушым яна, дүнер қойнар. Дүнері гілдәгі шақыры енді. Соғылшы жетіп етмей. Түріклердің проблемасы бар. Алар дүнерлеріні бек қыры ясылар. Алайсаң проблема да түгіл енді. Ол үзіншәлік енді. Яғни алар дүнерлеріне айран білен ашып етінде. Хам соғыз салмы жаңа көре. Иті тәмлі, ішінде салаты да ебет. Ну қыры. Бейректі қамыры да қыры болғаштан шып еттіріп ятатыңан ебір түгіл. Бурсада тротуарлар кең жүру рәхәт дейіп кіна мақтаған ем. Мәсеңа, шындық. Әнәтіңді ағашы да тұра, өтерлік түгіл. Әнәтіңді бағана тұра, көз дейді. Болдырдым. Мұна ұтыры Истанбул ақшаған. Истанбул шире қамында. Бағана тұрпайып тұра, ел ортасында. Мұна мұнда нешік сәйарға керек, әйме? Оғынып еғылмышығына. Дөнәрімді ашауымды дәвам етем нәсә дейм. Мен де қаштырап әндірей, тук-тук. Қарап қалды мені. Мен бұрылып қарадым, ол меға бұрылып қарамадым екенін білірішім. Ал бұрылып қарадым, мен бұрылып қарағанымда өзің девам етерсің. Қарайсың мұның шрифтына yazылышына, әйме? Недер вандалар ясап кеткен кебек, граффити кебек. Ертеңе қатны мұнда деген. Ябалаған арман не ясалған? Мұсы бүтіліне граффитиға ақшаған. Бір-бірсіне тура келіп етмей. Диссонанс ұята қысқасы. Шоғанда бейләніп кетем әлі. Бигірек зор китапхана бұл. Мұның қатлы зор китапхана көргенім жоқ әлі менің. Әлі астында парковкасы да бар. Шақсан мен қағаз китап тұтып оқырға яратмын. Жиннәрім шыға. Менің электрон китабым бар. Электронные чернила деп атала. Нашындай. Мен аны оқырға яратам мен. Биг оңайлы. Бик рахат. Көздер дармын. Қараңғыда да көп бұл. Аны подсветкасы бар. Ғади қағаз китапны тұтып қой алғаным жоқ менің. Биг оңайсыз, биг жайсыз. Шындай бізеген бар енді менің. Так, жамағат. Метроға отырабыз да, бір ауылға барып қайтабыз қазір. Сіздің айында мірі машиналар карбюраторлы. Шалтыр-пұтыр келіп өрей. Ислерінен ұқтанайын. Çekme. Birden bir kişi bu. Bursa'da videoga düşürme diye bir şey. Bütünüsü de düşürttüre, buсы düşürttürmey. Alaysa sen asırau, ne şurtuma jırlaysan sen şunday jamiyati orunlarda. Eğer seni düşürge de yaramay ekan. Bu bir sırau. Lakin аны яклап икенче әйбер әйтә алам. Belki o qurqadır аны düşürüp men bir qoya jiberirim дип әйме. O qurqadır belki аны күрерләр, һәм җәзага тартырлар, штраф салырлар дип. Belki. Туктап та тормады. Садарда узды билсәң әйтәм. Монда күзгеләр бар. Нурлы йөзләре безне карый әле. Ярый инде шунда. Чәчләр агара. Тиздән буяна башлармын инде мен. Өсте агара, ямбызлары агара. Бетте баш инде. Метро туктады да. Кире китте. Кызык булды әле бу. Тегеннән монда йөрибез инде без мөмкин ой. Карыйбыз бу метро тиге катаба китәчәк, мартка таба, әллә алга барачакмы? Алга барса кызык була инде бу. Аңлашылмый торган була. Кая бара бу? Нәрсә эшләп бери? Артка китте. Димәк безне утырырга кирәк. Безне мөгаен. Шулай ук тегендә хәтле бара да яңадан артка китәдер инде, әйме? Буларның метро системалары бик кызык. Юл уртасында алды да артка китте. Что такое? Ну, прикольно. Урысай пошли. Икенче метрога киреп утырдым. Харбысын карыйбыз. Бусы да артка китер микән? Әллә алга барыр микән? Кешеләр чыга инде җәмәгать. Без дә чыгыйк микән инде? Әйдә кызык өчен тәҗрибә үткәреп карыйга. Алга китсә яхшы булачак, артка китсә кызык булачак. Җәмәгать яңа гына вагон вожатыйның тигендә таба чапкан күрдем. Шуңа күрә чыгып таярга кирәк моннан. Кире китәчәк бу. Әйтте диясен, карап тор. Миңа әнә теге якка барырга кирәк. Бу менә тегендә китәчәк хә. 100%. Бу яктан килгәне әйме? Менә монда килде, тегендә артка таба садырды. Артыгы станциядән монда килдем яңадан. Менә бу поезд белән әйме? Бу поезд хармында килде, яңадан артка китәр ахысы. Йөриләр башка торып. Мәгънәсезләр. Хаялы? Әйе? Артка китә. Нинди мәгънәсез системадыр бу җәмәгать? Мин аңламыйм. Икесе дә монда килә дә, икесе артка китә. Менә бу башка эш. Барып җиттек бит әй.
Tağın tау енді жәмғат. Tağın үрге қаршы мінерге. Ғарық бұлдым дейіп айта алмайым. Ләкин шуңа якынлаша. Шық бірне. Бағанаға. Түрік гениялары. Әфәрин, хоплайым. Икені қойырға керек, бүтін әсейіп болмасын үшін. Жәмәғат мына үшін саяхатқа ақшай башлады. Қолда таш неге, чүнки мына мұнда эт бардыр деп ойлаймын мен. Арттан келіп шықса, біраз тішлерін турайтыр үшін. Олғанайым, біраз болса да яқшы шешлерге. Хайвандар біздің кіші туғандарыбыз дейлер бет, шуға көре ярдәм етерге керек қойшақ. Көрінішлер бүтінлей ұтаймы. Бұлытларына біраз ғана көрінішні бұза, қараңғылата, әкем бары бір нелдер атмосфера үсті. Өзіншәліклі вайб бере, қазірге шейтсең. Жол толы сарық бұға. Яқшы енді айы бұға болмағаш. Анан қара ұрман. Әмен ұрманды яратмын. Меға десе, бұл yol бек ескі. Чүнки ол таштан ясалған, көресің бі? Таш салғандар. Аманың ташлары да әлләнеге ескіге ақшаған. Яңа салынған түгіл. Бұл маға шол сылтаннар вақытынан қалған нәрселер енді. Мен біліп айтмын, былай ғана айтам. 4 шақырым тәпейлесе, білесің бі? Өрге қаршы. Ләкин мен ошондай фикрим бар, Улудаққа үске мінерге жеяу. 30 шақырым. 30 шақырым дивана. 30 шақырым мініп бұламысың енді өрге қаршы жеяу. Сарық. Бір атына вақытың болса мінерсің. Мұнда тірәт кішілері жете бітмей. Олар болырға тейіш. Метр сайын. Шпилкалары ғана қалған. Косяк. Серпантиннан жеяу ергенім жоқ әлі менім. Меға десе бұл айттерге керек ме? Меға десе бұл қорқынышсыз түгел. Чүнки бұрылған вақытта сені де бұрып кетерге мүмкіндер. Міне көрсетем өз мисалымда. Шит керек шығи әлі. Ол мені көрмей чүнки. Мына ол бара. Амалар мені көрмейлер. Мен тауышын ешітем. Шуңа көре шынып та сыдырып ұшырға мүмкіндер. Кіші юлы yok. Мына көресің ма? Ішік үшіп келер арада. Yoksa 30 bilen gene barağız ya. 30. 30 bilen kelmeydi, bir 50 bilen keley. Hayvan. Yani sen eytirminde tutup yarır da jürür onlarsan oturalmışı. Bizden şakışıtkanlar bise. Şağa meken? Şağa meken? Yok. Nelerin kıyıp bitirgenler, kaçtırışlar. Bizdekiler olsa şunda kolsuz kalay degen, şunda kıyılıp kalay bütün sebeplerin bilen birge. Ularını kazgine de şakmay. Qarali men bunda tam bir oyladım bet. Bardım da biraz kalbetti de. Nik men gel jeya vereyim. Nik men avtobuslar bilen barga mümkünlük bula turib jeya baram. Kim anlatala? Men metrodan düştüm de tup-turu avluga taba kettim. Yoksa mene bunda, mene qara, mene ko'rasizmi? Mene dalmuşlar yürüp tura. Marşrutkalar. Har betinde asqa düşe ekan demek üske de mene. Ник men ulebete etlenip şulay jeya vereyimdir o. Urga qarşı tanıqlıq alğandan beri men şulay maşinada yürgenge көре, менің маршруткада yürüp bula деген әйбір ғымымен башта yok ақырысы. Білесіңме? Менің башта бар автобусда yürüy алам деген әйбір. Шәһәрдән шәһәргә. Чөнки мен шәһәрдән шәһәргә күп йөрдем автобусда. Ләкин менә шәһәр içinde маршруткада yürüp bula деген әйбір менің ғымымен башта да yok. Чөнки мен Шаллыда да машина булмаган шакларда мен жаяу йөридем. Ләкин бөтенләй килеп торса таксига утырып китәйдем. Ләкин маршруткада йөргән булмагачтан мында да андай бер юк ахырсы, минем башта андай бер юк. Нәвә кызык. Күпме яшәп. Юху! Кешеләр бийләр. Мине бирә хәл калмады инде менә кушылар. Ягъни кирип була, ләкин чыгып булмый. Хоралы, шлалы ул. Пситернага кебек. Моннан чыга башласаң тегәрмәчең титтирәдә. Аннан соң ярты көн тегәрмәч алыштырачаксың, тегәрмәчең булса. Әле профилинг тәбәнәк булса, бөтенләй дискларына да тишеп чыгачак. Машинаңа карап бер 50-дән алып 200 меңгә хәтле чыгам. Авылга кергәнчә шундук безне зират каршылый. Шундук исеңә төшерәләр кимлегеңне онытмасын өчен. Кайдан нәрсә эшләп йөргәнеңне. Ара бире булса, монда гына диләр, төртеп күрсәтәләр. Җәмәгать киткәндә менә ма утырачакбыз. Метрога хәтле бара диде. Saat 10'a xatlı yürüyüz dedi. 8 gene lira dedi. Kutulabız avatırızı. Gelip gittim bir de.
Җәмәгать, таштан һәм нәрсә икән бу? Цемент түгел инде бу. Агач кисәге дә тыгып куйганнар, карасаң. Кыскасы таш, такта, бераз наваз һәм идеально. Кирип карыйсың менә монда. Içinde миңа дисә күпкә кызыграк. Керттермәсләр инде. Үзең кирсәң бик матур түгел инде. Бөтенләй уятсызлык булачак. Бу авылда җәмәгать кешеләр яши. Алар монда бар. Ташландыгы авыл түгел. Һәм аларның төп керемнәре ул әйбер сату. Менә мисалга май саталар ахрысы, баллар, тәмлекечләр һәм шуның белән көн күрәләр булар. Берәсме теге тынчу ис юк, барбыр чисталык сизелә, барбыр юалар ахрысы, чистартып торалар. Мондый ташта аягың таеп китсә сынырга да мөмкин. Шукырлы, тырпайып торгычлы. Менә мондый шлепкада мин йөрмәсәм. Әле мин монда кроссовки белән дә бик уңайсыз йөрим. Тракторлары кызык, кузовы юк. Монда утырып барганбыз әле. Малайның тегәрмәче шортласа, әмма икегә бүләчәк. Хәтта мәктәпләре дә бар. Ягъни монда балалар да күп. Мәктәп төзерлек булгач инде. Китик җәмәгать. Утырыйк та сыдырыйк. Бу кеше бигрәк үлемсез ахрысы. Бу да җәмәгать бурсының иң күп кешеле урыныдыр. Шуңа карамастан, бу такси белән чагыштырганда бер 3 тапкыр кешесезрәк. Шулай урамның ике ягында да монда кибетләр урнашкан. Натуральный такси мине кыскасы. Менә бу кызның башында ике кызыл нәрсәкәй бар бит әйме? Менә шундый ук нәрсәкәй, ләкин кара төстә менә монда. Мин дә шундай берне кискәләп, менә монда чыртап куйдым. Һәм сүз уңайыннан бик яхшы булыша икән. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать бурсадагы беренче көн. Менә шулай иттирәбез да мин әйтим. Шуңа күрә җәмәгать. Лайклар куйыгыз әйме. Аннан ары бу видеоны дусларыгызга җибәрегез. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм иртәгә хәтле.